lấy tung mun tom ma Zomi nu le pa u le naw akon ma pe dam mo chi in ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona live program pan hong mok ing Kailia siam nu hi tu ni kong tangko ding kal khat sung thu piang thu lo som ni ki hel ding hi charity concert to pitakin ke ball zera USA ke ball na vai hom na le zera okay ke ball na intek na to somne gok tu ni la somni le li ni tak in ZBCM of Thosa biak in PA Zomi chimo dong twak te ading pan pi na charity concert to pitakin ke ball hi hun sunga Reverend Dr. Pumzathang Tombing le Pu Thomas twang te hong kwan in thugen na hong ne u a to be in man patay ma hi hun sunga music to ke sai so mas to sa benten hong tum u a so mi la siam te in hong zai ja in lo jing takin hun ki man the hi US Gamma TikTok ham ding vai house in pass US Gamma TikTok sat non loading to ke sai March som le nga ni in US House of Representative pan in vote zathum la som nga le ni to pass ta u a hibanga TikTok a kham nop na u a hang pen US kamsunga TikTok jang mi mal million sale som sagi walte information te TikTok nei pa in Chinese Communist Party CCP tunga poksim a hi na hang chi u hi CDMC in lampi khakik CNF to ke por CDMC in thau toy te in abe sa march ni thum tuni la som ni le li ni ake pan gal vai pau lapin kalemyo le te dim lampi akhak na thu u tang ko u a tuni dong hong kek nai lo u hi abe sa in zong tol pi khat sung khak u a zo gama mi pi te ki chimo ma hi man in hibanga lampi hong khak zeu u pen mi pi in poi ke sama ma hi Zomi Student Federation in UPSC ngen Union Public Service Commission UPSC exam century lamka copy a thi na dinga Zomi Student Federation joint student body le LM khaute MLA panlak na to UPSC nga zona ding High Court lai puak in anget u pen March som le li ni in Delhi High Court a hearing kinei ta a me kha sung in khatve nei ki lai ding u hi tu tung angen na sungwa lamka kangpok pi le rural district te a UPSC hongkoi na ding u chi te ki hel hi chal pi le tu sin na tedim district saizang EBC biak in a abe sa march som le khat pan som le li tuni le som ni le li ni nili sung tu sin na chal pi ki ne a pasien kha syang tho in na sem a hi man in lo chin na len pi ki nga hi Hijal pi hun sunga mi mal kwate in Jesu Christ ahon pa le atopa in sang ua tripum na to te chi pan na ne the u chi thu ki za hi hijal pi a speaker Reverend Dr. Nangzathon le siama ngai pi tenu pa President EBC Myanmar Reverend Ginzathon EBC Mission Secretary le lasiam sia Stephen Mang sia thangta idol tuni lagiat siama lun neu chi teng in pasien phatna lahoi no sa ua music zai dei vocal benten tum u a hi man in mi pi ten thakinga ma chi thu ki za hi hibang apian zona ding in sponsors beteng a hi le pa sial khup te in kwan Bowling Green USA le Lia San Chin Singapore chi teng ki pya khen na to chalpi lo ching takin ki bor zo hi CNF le MDF te ki do ki abe sa march som le li tu ni le som ni le li ni in maragam sen li khwa le luba khwa ki kal a CNF le abolte pangkhom in Mara Defense Force MDF te to ki kap to na setakin piang hi ki kap na a asi aliam za ki gen lo a MDF ten galvan pol khan le mo to khat nga chi u hi CNF le MDF te pen abe sa hun in zong ki kap to na nei zel u hi March kha ki pat lampol in US kam a chin mi piak na ki pol na makai teng ki mu khom in lepton na abol u hi a hi zong in ki kam na hong piang ki ve a hi CNF le apol te kam kek nom na hang in chin sei sunga thau toy khat le khat ki kam na chi sim lo thulai tak chin sei sunga thau toy te le SAC kal kap te ki do na non lo phothi tang sin lai mo lop na concert tu pitakin ki bolding hong tung ding march som ni tu ni la som ni le ni chang in Mizoram Champai district huama
Zomi te khwa khat a hi vapar khwa a vapar community hall a Zomi te sunga social influencer khat a hi tang sin lai molop na concert thu pitakin keyboard ding chi thu ki za hi hun sunga music tum ding in David Mangno khai lek mon tong lian te hi ding a lasa ding teng a hi le nem tong kimboi ta lek walun zol tuang boy Mary Lun Kim Mung Hai Chin Trumpet Hung Pi PS Khai Ching Pi Chris Khai No Achim Ministry Chi Teng Hong Sai Zia Ding U A Shalom Wang in Media Hong Sem Ding Chi Thu Ki Za Hi Kim Tax Service Ban Thu Zak Sak Na Ngai Ni Hello, Kim Tax Service Ban na athakena ngwa ke kung ke kamin kim te hi ke san hi eng ke siam hi ko Kim Tax Service Ban na service of ya mi thum phau nge na to khechang service kap ya ko jong pen personal income tax akipan business income tax atuam tom to teng service kap ya ko tam pita kom hi to teng gen to nung personal income tax apen W2 back a hello stock crypto rental income hi jong to khechang Facebook YouTube income tax gambling income tax atom phal hi ong business tax income tax chi chang na business nail te ta chang mid-size business te chang hi sakhi ong sushi franchisee te helper grocery store nei te restaurant nei te ta chang contractor atuam motor hall Uber Lyft driver ta chang ina DoorDash park driver chi ake panena hi delivery apwak atuam te a ta chang truck driver te a jong truck driver bang emi laka kitam sem tai na truck golpi hall te ake pan cargo van te chi te khong to ke chang farmer te a khoi te ma farmer a khoi te ta chang ina business tech pen form tom omina schedule C ake pan ta chang S corp C corp partnership non-profit organization tax te zong file sakhi ung tax back hilowina tax file back hilowina business nei te adingena payroll tax ta khechang sale tax file sak yak sak business akipan thak nom te adingena document tom te zong vai hom sakhi ung achupi mama khata pen tax planning le advice atom ake sambang tax to ke saina vai hom sakhi ung advice pete hi ung to changena emi telaka ilungul pen hi RIS pana line tun chang ina boy pi ding pen ko atop dong vai siang dong pen boy pi hi ung small business ne ya in leinom te ading zong akisam documenting vai hom sakhi ong ko pen Oklahoma Tulsa khwa ka mo hangena US gambo ba te fal sakhi ong amuna ong pai thelo te adingena text line te pen email panai zong phone text message panai zong Facebook messenger te panai zong ena ki khak the hi a contact information te pen hi anwaya te to mo ahun simena ong contact the hi ute lungdam ma ele NIA ten UNLF Makai Tumman Abesa March Somleli Ni Jing Sang Tung In Manipur State Empire West Abusa United National Liberation Front UNLF Makai P Chief of Army Le Adang Mini Te India Gam Tukan National Intelligence Agency NIA Te in Manua Ngalka Van Leng To Pokeving Beng Uhi UNLF Te Pen Abesa Hun in Kolgal Kap Kumpi To Ki Guluk in Kolgam Sunga Kemne in Abusa Den Ua Meitei Le Zo Swante Ki Kalboy Na Chang in Manipur kumpi to ki ho sim in Manipur kama hong cha ki thau toy ki pol na te a hi UNLF te pen me te le zo son te ki do na a me te thau toy arambai tengol te makai in zo son te hong do na wa amwan aswan ma te u a hi UNLF makai thum te ki mat na to ki sai in lungkim lo na lak na in impal khopi a nai somli la gyat sung lo pho na ne u in tu ni dong ki khak ki nai lo chi thu ki za hi India gam in citizenship upadi thak jang tading India kumpi in abesa tu ni la somle kukum in India gam mi swathe na ding upadi pwa pha u a hi Citizenship Amendment Act CAA zathe na ding in India gam vai hom na in pi permanent a tu ni la somle kwa kum in pass u hi zong in India gam mun tom a de lo na le lang pan na na selo a hi man in tuni chang dong zangam lo in koi da phot u hi India gam a BJP kumpi in achin ki thei na ding lamen na lian pi to Citizenship Amendment Act as a ding to India gam Hindu makai pi Narendra Modi in March somle khat tuni la somni le li ni in CAA za ding
hong tang ko khia hi Citizenship Amendment Act in atup le ngim angdei na bulpi pen a hi le Afghanistan Bangladesh le Pakistan gam a Muslim te bolsan na le nenyam na athuak Hindu biak na zui India gam gal tai te sunga tuni la som le li December som thum le khat malam a India gam sunga teng le a om Hindu te campel in India gam mi naturalization anga theina ding a lampi ahon sakna a hi Hindu gal tai teng in citizenship hongak mok le u northeastern India state a teng minam tom zo te bang abiak na dong in hong dep lum gai theding a agam nei te hong swan khezo ding u a hi Assam Tripura Shillong le Arunachal state te bang kalate in dep mata u a Achan Lai Mizoram Nagaland le Manipur state te pen India kumpi in hong mit swan hong ngim gi ke u hi Citizenship Act to hong so som u chi na a hi Mizoram bang in Bangladesh pan a Hindu gal tai chak ma te le tui kuk te nang la ma ding u hi Russia gam kitel pi aching ding kwa chi thei kholsa gi ge in Russia gam in agam kumpi president ding kitel na presidential election march som le nga ni singsang nai gyat a ki pan in vo khiat na ni u a ni pi ni sun som le ni thum sung in zo bor som u hi Western lam media tom te in hi kitel na pen kitel na hi lo in kiten khiat na this is not election it's election hi chi sanja u hi kum som sagi le khat apha Putin in a term nga ve na ding kum guk sung President accept ki theina ding vai hom na chi san u hi tuni la som thum kum dong President len to lai ding a kitel ki changin kum som sagi le gyat phading hi tuni la som thum la guk chang dong President len ki thei lai ding in gel na le ngai sun na hi chi san u hi kitel na a achin lo khak ding pataw lwa in ama lang pang thei ding a sun Navalny bang that khol zo zen hi Russia Ukraine galvai tu song teng Ukraine gal kap te in gamgi kan tan in gamgi nai a Russia ko people khat drong to vasim u a dasi khai na munte kap san sak u hi Russia te sumu na nak pi 12% kim suksel sak u hi Russia kumpi pa Putin jong linglong ma ta hi man in nei tu gal kap te Russia gam sung honglut u le nuclear kido na nei ding in kaman sang ta u hi chi in tong ki hi Russia gam a Navalny pol teng Putin gal swak ta hi man in asim tham in boy mama u hi leitung ki mol na thuthak te thupwak pu en lian pau numei tuk peng kidem na thuthak CONCACAF W Gold Cup 2024 final abe sa March kha ni som ni in CONCACAF W Gold Cup a US le Brazil te na setakin kisui u a US in khatbem to zo in CONCACAF W Gold Cup 2024 champion nga u hi UEFA Champions League round of 16 2 of 2 abesa March khan somne thumni in Arsenal FC le Porto FC te na setakin kisui u a khat to kisikim u a hi man in penalty sui in Arsenal FC in li ni to zo u hi Dortmund FC le PSV FC te na setakin kisui u a Dortmund FC te ni bem to zo u hi abesa March somne ni tuni la somni le li ni in Barcelona FC le Napoli FC te na setakin kisui u a Barcelona FC in tum khato zo u hi March kha somne thumni ma in Atlético Madrid FC le Inter Milan FC te na setakin kisui u a points ki ma hi man in penalty kisui in Atlético Madrid in thumni to zo u hi hongtung ding April ni kwani UEFA Champions League quarter final leg 1 a Arsenal FC le Bayern Munich FC Real Madrid FC le Man City FC April khani som tunila somni le ni in PSG FC le Barcelona FC Atlético Madrid FC le Dortmund FC tena setakin kisui ding u hi Europa League round of 16 2 of 2 abesa March som le ni in Liverpool FC le Sparta Praha FC tena setakin kisui u a Liverpool FC in go khato zo hi Liverpool FC te Europa League le FA Cup a quarter final lutwak u hi Roma FC le Brighton FC te na setak in kisui u a Brighton FC in khatbem to zo hi a hi zong in leg 1 and 2 a kikom in
Roma FC เตฮาจออุฮีอัตแลนตา FC และ Supporting FC เตเนเซตักินกิซุยอูอาอัตแลนตา FC อินนิขัตจออุฮีเบนฟิกา FC และ Ranger FC เตเนเซตักินกิซุยอูอาเบนฟิกา FC อินขัดเบมตอจอฮีมิเลน FC และ Slavia Praha FC เตเนเซตักินกิซุยอูอามิเลน FC เตนทุมขัตจออุฮีฮงตุงดิงมาร์ชซอมนีและขัดตุนีและซอมนีเลลีนีอินPortugal gam Portugal national team le Sweden national team international friendly na setakin ki Sweden uhi hongtung ding June le July sung in Euro ding to ke sai in gam som ni le li ding sung ban gam som ni le khat ki chen kin in sport thum pan gam thum bek lu thei ding te laka gam som ni te ki tu lai ding uhi lungdam tu ni thu tang ko na hi za hong ne hin ning ZNTV Taung pia Zomi nu le pa ule naw akwa ma pe tunga mung damma ma ing ibyak pasen in leitung mun tom toma Zomi khem pe tunga binna daina le lung nop tol damna thupa honga sak chata hen ke siam nu hing